Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar to silal mun sangi state chunga tuial thei lak thei zat bituk chu hli ani BJP Mizoram chuan rampon na thok tu thon chwa te har sana chungchang chui tu case investigating officer thlak turin Mizoram sarkar angen Lok Sabha in thlan pui vote thlak tho thumna chu state som le union territory pakhat huam chunga Lok Sabha bial sumkwa pathuma tokindar sari tangkhan vote thlak tan ani tuial thei lak thei zat bituk chu hli ani a supply department director Pisaizik pui chuan tuial thei phur motor chu chatlak lovin Mizoram alu reng thule mi pui tan chi aina tur omlo ati Food Civil Supplies and Consumer Affairs Director Pisaizik puin kan correspondent a shildanin Kong chia wanga April ni somni panga tanga silchar deputa tuial thei don thei ani lo wangin silchar tanga tuial thei la chin te chuan gohati tanga la ka ngai ta a hei wanghian tuial thei phur lo lut su amwan deuh thua soya heti lai hian Mizoram a phur lo reng ania wangin tun din huna Mizoram a oil omzat enin mi puitan chi ain tur omlo ati Puan to angin asama lam ding le Badarpur inkar rail kong chia wang hian Mizoram sarkar chuan karkal ta ni nga ni tangkhan Mizoram hon shanga tuial thei shal chwa khwa kira filling station shang te an tuial thei nei chu dead stock liter sanga ani nuwa supply department phalna tel lo chuan pe chhuak lo turati ani a ashal tur nei te po two wheeler a liter thum LMV a liter som MMV a liter som ni le HMV a liter som li zel petur le bu file ni tin mamo phur lir thei chak te chu Angelan Mila Ankal le holam dai pek tur ani Ramponat na thok tu thon chwa te har sana chungchang chui tu case investigating officer thak turin Mizoram sarkar angen ti BJP Mizoram spokesperson Bilarim sangi fa nai chuan soi nimin khan Aizawl press club a thuthar thedar tu te komin rampon na thok tur omten har satna anto chungchang le shwaile dan shang te ama mi malin lo bai pui to dan te soin aton china khisayo te hethila hian antui lawin shemturin an phur lo ti atar langa khisayo meichha phei chuan har sana tok nula pakhat chu ama thon tu agency te nen anthil ti swal thu mun reng ti in man the ani thuin awani ti a chantu tura be se te vautu ani hian case investigation ti tu te thlagan ngai ti atilang ti soya hethil chui tur hian namdang IPS rat sian du ti an soyani Piram sang chuan the Mizoram Private Placement Agencies Regulation Act 2015 chuan Deputy Commissioner le the Superintendent of Police 10 danan kalpui le ken ko dan tur le agencies 10 anzom ngei tur chiang takin chwa chung dan te chuan India rampo na thok tur thon chwa theina akok lawa dan thu nei na bo chelawa Mizoram State in dan asiam ve thei chu India 70 chung huam chau ani thu soin DC office le Superintendent of Police 10 Placement Agencies le housemate te chunga dan chunga anmo phur naken ko na chungchang an ti toran ngai poimo lo atiani housemate chungchang har sana bulchan na chu Mizoram sarkar in Private Placement Agencies Act and Rules noya Controlling Authority DC office verification ti to Superintendent of Police office an ni ti a agencies 10 dan noya thil ti angin in soima se dan an bo chha thute security omlawa mishing sum don an kalpui lui tlat hian boina le har satna na men lawa Mizo nula te nuk lotin mirama insan chwa ngai hialin nomta ani ati Excise and Narcotics Minister Pulal Nginglava Marhovin Abial Chung Aizawl Vaivakon Khotlang Shwai to Shang le Department ho tu te thukom chuan Vaivakon huam chunga zule rui hlau do dan tur le azwar te ti rem dan tur an ngai twa Hetut koma hian Chief Secretary Conference Hall ani minaneya hian Vaivakon tanga local council ba ka tlom ngai po shang te antela Vaivakon mun then khat tun thlenga zule rui hlau chelek na mun pakhat lani chu vein ati rem dan tur ngai to in he in rom khom na hi an kawani pulol nging lova mar chuan dan lova zule rui hlau khoi na mun shang te chu thian fam kim theiri lo ma se Vaivakon wam chung big chu then fain tumdo na ti a zule roi hlo do chu hu phur lovin inthurwala khotlangin an be phot swan an hlotling ngei don ti soin Vaivakon huam chunga zule roi hlo khoi thin te po khotlang le sarkar then fai ngai lovin ma ni a lawin thiar filim turin cha bokani Vaivakon khotlang shwai du shang ten zule roi hlo do na ma an lo lak dan te soin malak zel dan tur a rotna le lungrwal takin an soi hawa hetianga inron khom na hilani chunzoma malakwat atol thu an soyani
Health Department Noya Vector-borne Disease Control Program National Health Mission achanga tudon danin Mizoram kumin kumtiri changa April thatchungin dengue veiza som mo chwa ani hemi chung hian Aizawl West Aizawl East baka lunglei district a te dengue dat nei a hluar bik ti thizen endigna achangin mu chwani a dengue dat na awanga thi anom lo thu don ani rwalin nikum khan hen na thi pui panni an omani dengue na hi thosi se tanga inkai chhon the ni a thedar tu hi thosi chikhat Aedes thosi ni a Aedes hen voi khat dengue shika pai to chuan adam chungin pai renga ase piang ten dengue an vei to chhin ani Aedes thosi hian chhun kho en line mi ase de uber china ra sur zwa pung hlai thin bokani Health Department ho tu te chuan dengue ve ni in ring hlelan omani chuan arang thei ang bera damdo in lampan vata thisen en diktir na chang she torin bi puite ange nani National Highway 302 kongpui lai meka ram nei tu then khatin zang na domna anlak lo wangin nimina changkhan lungsen huam chunga na thok te chu tiam chin omlovin chol tir ani Lungsen Land Owner Association for NH302 Chairman Puthangrema Soidanin NHIDCL in and Kwa Lungsen Huam Chung Paltlang Dona Wangin Kumsang ni som ni khan compensation first phase sem anitoa first phase si kumsang ni som ni pakata sem zawin kumsang ni som ni panya additional sem turara manani a tuna Lungsen Huam Chung zang na dom na ladong lo mi som thum panga te hi additional sem tur zinga tel ni in hunrei tak chungan ngak to a compensation ladong kim lo te hi Lungsen VC1 le VC2 le rang te VC huam chung mi te ani ti soin in biak rem na angin an rampo lai sak an oma heti la hian in biak rem na anga jang na dom na pek ani le vat lo chu sha thiam har sa an ti soin NHIDCL nor nan thok tu te chu chhun zom to lo turin an du ti asoi Puthangrema Soidanin compensation chungchanga hian thlamasani som pangama a chanchin lom man shat lo chuan a cholanga malak an tum to chu CLA le NHIDCL lamten lo ngai changlok tur anti angin an ngai chang le a tun thlenga thulom an la sha to wangin Land Owner Association to khom chuan an huam chunga tiamchin omlawat thok te chol tir phot ni se ti in an rel ta ani Lunglei District Magistrate chuan thu chwa siamin kongsial tu te harsat na siam lo tur le for pui thlen mangeya chakjok tura kong siaman be se laya Land Owner Association ten harsat na an siam chu pointi thuan soya until pu te chingfel tura malak mekani a dan le thupek atulanga ken ko turani ati lunglei tu longtlai ngai ven tu pol tlabung for pui a thlen ma achak taka na tho ani theina na andu laya Forest Department in tuichong le tlabung in kara kong lai tu contractor pakhadan chol tir chon sha thiam lo thuan soya heba ka hian NH302 sialmeka central in mihar sa jok te din mun sia a rahman an siam reng lain na thok tu ten dan ba ka chet na tam takan nei ni a sia in atul ang zela malakan tumti an soyani Chanchinthar hi Akashwani Aizawl tanga puan ani Tripura CM Rubber Missions Kalpui Dan Zira Mizoram Sarkar Ayo Tele Chief Minister Pulal Domaten Anzir Chiana Bechana Mizoram Tana Chatura Kalpui Vedan Turnimin Khan and Soi Ho Chief Minister Pulal Domahian Nikum December Nisomni Pathuma Rubber Board of India Chairman Dr. Sawardananya Nena Aninkom Nakal Zela Land Resource Soil and Water Conservation Department Hoktu Desu Tripura Sarkar Inkom Sang Nisomni Pakatachanga Rubber Missions Kalpui Dan Zir Chiang Turinatira Department Ayo Kal Officer Pathum te chuan Chief Minister hi apisa zirchian report an peni Department Officer te zirchian be chan hian Mizoram mila thale felfai zo ka kalpui dan tur tlangpui duangin atol anga la thlir zui zel ni se an ti ani Lok Sabha in thlanpui vote thak tho thumna chu state som le union territory pakhat huam chunga Lok Sabha bial somka pathuma tukindar sereteng khan vote thak tanani a vote thak hun hi tlaida rok thleng hon ani ang Gujarat a sit somne panga Karnataka a sit som pali Maharashtra a sit som pakhat Uttar Pradesh a sit som Madhya Pradesh a sit kwa Chhattisgarh a sit sari Bihar a sit nga Assam le West Bengal da Sidli veve Goa le Dadra a sit ni veve le Nagar Haveli le Damana te in thlan vote thak ani don ani Chanchinthar puanti top mai na tlang pui state chunga tuial theilak theizat bituk chu li ani BJP Mizoram chuan rampon han thok tu thon chhuate harsatna chungchang chui tu case investigating officer thak turin Mizoram Sarkar angen Lok Sabha in thlan pui vote thak tho thumna chu state som le union territory pakhat huam chunga Lok Sabha bial somkwa pathuma tukindar sarechang khan vote thak tan ani chuti jong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani